Have a seat. Hey, thank you very much. Feel at home. Okay, asante. Gwenda gukome haha. Kana niko mbagwe thamba? Tia nyambe dia kwithamba. Tia nyambe ni relax kidogo. Okay. Ngikome haha. Komprendenda usia ikete ukome haha. Relax. Ya. Omawega. Thank you ni lunch. Kwa kuyunura. Karibu. Ulikuwa ni mwanzo tu. Yeah, I just need somebody to love me. I'm telling you. Like me. Thanks so much. I'll give you all my heart. Ni wewe tu. Kore yako ni yako. Ndio sincere. Ai. You're sincere? Yeah. Aya, by the way, reke njike uguo you just relax there. Thie nduka-ini. Okay. Ngure kikanyamunju. Okay, just a minute. Ambatia. Tia ngoni. Ikaterere. Gura. Ni maziwa tu na kitu kidogo. Urelia. Na tusikwa mkolezo tia wali. Urelia. Gura paketi sigana. Inge tunga sai kama tu. Thank you. Wewe. Sasa niko home. Aya, be comfortable. Yeah, thank you. I'm no worries. Nego kuri ngani. Uko ninja mbele nako kwa gukuri. Yeah. Kwako. Niko home. We. Wanga kwani ngolete talisuri kirikia. Kanangu yasia kwa siatoro. Ngolete talisisia naguo nirwana. Togatira nyoniku. Hati mwendo wakwani. Ngolete talisuri kirikia. Kananguo yasia kwa siatoro. Imwendete tagishisho kana naikiruga mwenda tugatigithani Nindureka huko. Nini unafanya kwangu? Nindureka kwakwa. Niko kanauka. Ati guka wauka. Nina ripoti utora gukwe. Shut up. Guku ni ndia. Kwenda. Tuize netuko ati niko kwauka. Ndiana kinya gukurenge. Yani kuma ndio na umira guko na nembera wako ukorwa na mundu kumbe unakuaga huku. Nie. Tambo tige. Wewe yo, wetagwate kwanza in the first place. What's your name? Nie kitagwa nabwa. Nabwa. Yani nabwa wewe ndo ndokiretie mucie pio. Na ngerwa ni Nairobi kwa gutura gandu guku. Nani? Yaje. Sasa huyu nini anasema ni yani si atujui vile tunafanya? Ni simu yangu mpya. Tire bantu ni ya mkawali goro. Tena mkawali goro. Murae ku. Yani guku ni ndura ngambiguza na nagutegire. Yani naumira muciunge coka ngiuka runo kwagera mwene. What's wrong with you? Ni umatia na kinya gukurengi. Sasa ni nini? Ngadu ni nini huyu? Sisi ndio nashangaa hebu ngoja. Kunyita hapa. Sasa. Morogi mundu. Kuna kuja kuweka flavor. Tauka bwero leo takuja morogi. Spice. Takuja pande hii. Naitwa hot boy. Hello ni hot boy. Aterere besta. Leo nego takwa wabira. Oy mundu mona wo mwegweta. Muthiru mama eko. Ai muci. Nego wakwa wa guku. Nguzi runo menya kwe mwene mama eko. Adira ko. Ambiria ndukari. Takwela ndukari. Kwa nini duka? Aita kuona tulia kalia. Ongea kwa sauti. Okile na uragamba. Wewe kuma wote nani? Idea. Yes, my dear. Takwa idia ya bila.
Unashinda? Akia irathi. What nikairathi ni mtu? Good. Kile kio kile ni leterele. Ati andui, tekara ni mama. Nyuma himu. Yarau you, Kapo hata wewe. Sema kupatikana. Sina ugasi. Nyino ilimu kuku kwenda na mbele kuma na thama guku. Ni mampirire gotire. Na gari kwa na njanja kirega. Mbembe icio marauga mbembe na mboco na waru icio marauga naete. Acio mamenderie mũgũnda ũcio. Mampĩrire mamenderie cionthe. No ningĩ na thingi kwenja nũndũ mambete nginya taito. Na ngũria atĩrĩ, wamarĩte mbeca ciothe? Ngiri 800. O icio ciothe mami? Mathiĩre nacio. Ndukarire mami, maũndũ mothe Ngai nĩ aramenya na nĩ ekũmarora ituguo. Wĩhe hinya ituguo. Mbia icio nacĩvĩte mĩaka mĩingĩ mũno, mĩaka 20. Ndukamake mami. Kĩvaũ. Maũndũ mothe nĩ mekwagĩra tondũ Ngai arĩ ho ituguo. Yes. Yes. Ata tiagũthiĩ. Kwa hivyo hata mnajua na nimbisireni mimi ndio I thought it was a joke. Kile kile komitieni mmarenge. Okay, reke itukia atiriri. Sisi wewe ni wathi. Nyino elimu. Ati ni nathire ehe. Ndio adigire ukithi forever. Koguo na gutia ngikwira Wakindigagira u. Nyino elimu tamaka ni nguri inga. Ukiki. Ndiko niregwa marakara maoka. Ngakirira. Tambira ndire nyino elimu. Is this where? Hebu jaribu kusema tuonane. Uzama hivi. Uzama tuacheki. Nyanga atiriri. Nie. Lakini wewe wako kule kwako? Ninaelewa. Aya wewe huko ni kwako, huko ni kwao. Hapa ni kwa nani? Lakini tia mwe niko Ngoja niko kulinda wewe. Huko kwa nani kwa wenyewe unafanya nini kwa hapa? wenyewe ni kwako. Basi unafanya nini hapa? Kwako. Nora kutaweka hata Kwako. no tora guku. Ni ndiresi kana guku imwene. Wanaambia ndio kambira. Wewe waambie kwa. Nyino elimu kuwa na nora kutura huko ni kutura. Siwaambie utafanyia Ni noni riu. Okay, already unanikwa ndiko kwa hiyo. Nyino elimu anonya biro hapa. Leo. Wewe Nitatoa 5 million. Nitatoa 5 million. 5 million ni kidogo. 5 million nani amefikisha 5 million? Pia wewe kororithie bau. Unasema shilingi ama pound? Ni cash ama ni nini todo? Ni by the way, tambora tabisa nyamba mbore mbisa eno. Amesema tunaandikiana. Tafadhali usinipige mimi. Ati Usinichukue picha. uko na cash? Cash uko na ngapi? Sikiza. Cash niko na 2 million. Niko na Cash? 2 cash. Ile tutaenda kwa banki tupate. Hapo niko na siwezi kukosa 500,000. Hizi pesa. Lakini kwa banki utapata. Hebu nikuulize swali. Karatasi andike. Kwa banki ni 2 million. Sisi tupige picha kwanza. Alafu hiyo nyingine. Wacha tupige picha. Makothĩ kithĩ ndotigire ha mĩaka mĩingĩ mĩthiru. Ngina kwera kutumia. Ngina kwera kwa muthuri wengi wapi simu yako? Wandigire ndo Jaribu iandike. Tafadhali Ina mbore neno ya nyanyeno. usichukue video. Wewe password Leta hii. yangu ni gani? Wacha weka password hii simu. Ni yake au basi. Weka password ya simu yako. Tutumia wale watu kwa hii nini yake. Nani harakisha? Harakisha. Wewe. Aishi tulikuja tumejitayarisha vile tulikuwa tunasema. Lete sasa. Chakaweke password. Uneke makothĩ. Usiporoge. Unapita kama kwa hata. Leo utakijua. Harakisha buda wewe. Huyo kako tukukuraga wewe. Hebu mshike vile ulikuwa umemshika. Mbona mnyite haraka. Hebu hiyo I love you vile ulikuwa unamfanya. Hebu fanya hivyo. Lete. Namu smile. Smile. Shika vizuri. Smile kwenda. Tia kungithia vuta mbembe kunyithia wega. Tamuku adio lete meanga. Again, smile. Smile. Good. Ngoja sasa. Weka hii. Na bibi yako anaitwa nani? Tuonyeshe namba yake. Umemsave aje hapo? Nimemsave. Tunataka kumtumia hiyo picha. Anaitwa Mama Njoki. Mama Joki. Kwanza msimtumie. Hebu kwa sasa Lakini tafadhali please.
I Makothe. pledge. Me. Sasa sikiza. No, let that video not be viral. Bas, kama utaki iwe viral, Eh. kuna vile utatusaidia. Tusaidiane. Awaje? Sawa, mimi sina shida. Umesema tutulia? Nimesema 5 million. Tu kwa banga itakosa. Mimi nakaa naweza tumia 2 million peke yake. Hiyo ni yake. Acha mchezo. Hiyo ni yake. Nitaongeza hii property niko nayo. Uko na nini na nini? Hiyo gari ni yangu. Hii ni 1300 kwenda kabisa. Okay. Alafu niko na lori. Lori fuzo ama gani? KCM 300Y. Meki gani? Fuzo ama hii? Fuso. Hiyo si pesa Alafu nini nyingine? Unasikia sasa umeanza kuongea mzee. Acha wewe angalia huyo jamaa. Kalamu na karatasi Harakisha. Na nini nyingine uko nayo? Plot ile iko kameo. Na ujue tunafanya transfer ya kila kitu. Ukiwa kwa hii nyumba tumekufungia. Andika hapa. Andika majina yako. Hebu ID. Hata ID. Hii jamaa kuna phone yangu kali. uko mbele. Nani wapi ID? No, ID moja ni. Kama nimesahau ID kwa gari. Sawa, andika. Harakisha. Naitwa sponsor. Wacha niandike. Andika Naandika I. Njero Nabwa. ID number? Haraka. 21. Okay, I have today. Sold and received. Sold my lorry. Sold. Yes. Ala. See you later. Nini wewe? Today sold my car KX na napatia na ndo andike haraka. Kwani sio nora tutana na wewe? Spelling. Sold My my. Unajua spelling Yes. My. Wewe, kanike nawe. Kio jamaa na akona mjeka. Car. My car. Muigwira itha. We. Kwanza ni akwenda no koro tai gukua na bota kurekania na kijaru. Andu ici namba ici cingi cia ngari yaku. Sawa. Andika sio. I andika I have today received. I have. Today received 5.5 million Received for the above mentioned property. 5.5 million. Now andika in figures. 5. Point. Kuna niangalia? Uchangi kwa dada. Nini wenyu? 25 We. million. Sawa. Andika leo undu nenda wambe itikie aya ATM ya kwiruta mbia cigana 50. maximum. Hiyo 2 million kutoa na 50 hiyo ni ya maximum Utaweka. over. Bosi tutakuweka, utakampa. Hiyo ni zaidi ya 20 Aya. days. Good. Bado siku- Hiyo utakaa huku for those days mpaka tutoe hiyo pesa yote. Unasikia? Yes. Na wandike authority letter. Aya rogo mbuku na cio ko. Rogo book. Ndwarangie? Nafikiria. Ciemucie? Ciemucie. Andika kamaro wo muthi tugire mbere ya kumenyekete wandika kakwira Mucie. mukawa kunengere cio. Yes. Ala. Yes. Na wathaka nake tumuoce tuke tumuvingire guku nake. Unasikia? Yes, na wandike kamaro kenge akuonania wi Mombasa. Niko weterere ngari ikiriwe. Yes, kana tukutwera mukagu. Ilifunzo. Kila mwera thimu kairwe. Unasikia? Please release the log books. Yes. Tiaba wenda kabisa. Hiyo utaandika ikiwa separate. Haya saina, ambo saina eno. Saina. Leo. Kinyame venyewe nyoro ilimo kwanza kadi kwa we. Ngokore bedroom na nguvingire ku. Kwikire. Ati gusubaba utakwa we mwana. Aje. Ile karumu kwa pale. Ina shida. Ongea. Usijali. Hii biashara ndachunga. Sasa enda. Big fan Na amka. hii kabla ya siku hizi zote hii pesa tuwe nazo.
Rĩu mami gũkũ rĩ. Twathiga. Gũkũ nĩkũ tũrathamĩra. Kwenda kwenye ĩno nĩyo mũrathamĩra? Ĩno? Gũkũ tũroka. Ngai, nyũmba thaka atĩa? Nĩ Ngai mwega mami tamenya. Ĩno nĩ nyũmba kana nĩ magegania? Thank you. Ngai, gũtĩ thakani. Ngai agĩkũrathima rĩ. Ndoragia mũndũ ũrĩa ũngĩrũtha. Augaga tu nĩ akũrathima. Ona Ngai agĩkũrathima ndahĩtũkagĩra harĩ mũndũ. Tiguo. Okaga direct. Ngai nĩ atũririkanĩte. Agakũrekeria irathimo. Ngai nĩ atũririkanĩte. Reke ngwĩre nyina wa irimũ. Ũũ nĩguo Ngai ekaga. Nĩguo. Na reke ngwĩre. Nĩ waririkana hĩndĩ ya rũracio rwaku? Atimia manjĩraga rĩu no ũte mwana. Tondũ marora ithe wa irimũ. Ũrĩa agunyũkĩte. Na kũhĩnja macoka makũrora. Makamaka. Rũciũ rwa mũndũ ndũruoĩ. Acha, gũtirĩ mũndũ ũĩ rũciũ rwa mũndũ. Rũciũ rwa mũndũ ndũruoĩ. No reke ngwĩre. Nĩ hĩndĩ magũkĩmaka. Mĩario maragia rĩ. Magũconoka. Ngũgĩra atimia othe a Ngai nĩ na marũa. Ngũmarehe gũkũ. Kamweretho. Tũke tũcokie ngatho. Nĩgetha muone atĩrĩ. Ngai nĩ arathimanaga. Muone kũrĩa gũkũ. Na ndacokia ngatho. Na rĩu ĩno rĩ. Nĩ ya milioni cigana? Tagerereria. Milioni 2. Abambata. 3. Abambata. 4. Abambata nĩ hĩndĩ wakuhĩrĩria. 5. Na 6 hau ũguo. Wana tiga ta ũguo. Kinya ngari ĩrĩa ĩroka rĩ. Wacha tu. Nĩ ngari tiga gakari. Prado. Ti Prado. Prado ĩrĩ thĩ kũraihu. Kari ĩrĩkũ? Ndakwĩra ĩtagwo V8. Ate V8? V8. Ngari nene kĩrumia thĩ. Inyuaga maguta nyui. Nayo injini ta ya lori. Mami ethiaga ethecete gũtheca. Gũtirĩ kagari kangĩmĩtũka barabara. Kana iria ciĩragwo pilot cia thĩ? Ithiagĩra thĩ, igathiĩ ihana ndege. Njiguaga ithia ihĩtũkĩte ngari ũguo. Ona nginya ĩgĩkũhĩtũka mũndũ onaga o kĩruru. Ĩgathiĩte. Nĩcio? Ngai arĩ mbere itũ. Nawe reke ngwĩre nyina wa irimũ. Ũyumaga atĩa ngari ĩyo? We amba ũtige kũmakia mamu no gũtũmagwa. Rĩu rĩ, wona ngari ĩyo yoka, ũmĩkiwa nĩ woka nini. Tũmĩcerie tu. Ĩcere kũu, ĩthiũrũrũke. Ĩthiũrũrũke. Tondũ niĩ njũĩ ona muoka nayo. Na nĩ gũkorwo ndĩmarehete gũkũ. Niĩ rĩu niĩ nĩ njũĩ ona ndathiĩ handũ ndĩambaga kũrũgamio ngageithio. Kamũcemanio-inĩ twathiĩ handũ. Ngerwo nyina akagũre rũgamo geithia andũ. Nginya kanitha-inĩ harĩa rĩ, ndĩkĩragwo ngĩoe mũhothi. Ndĩkagia andũ mũhothi. Ũyũ nĩ bani nake. Nĩtuĩkire bani mũno. Rĩu nũrona nyũmba ĩrĩa rĩu oka gũtũkethia gũkũ gũtũcerera kũrĩa ũgakora gwĩ gwaku no noka mũrambaithe gũkĩbanga ũkĩũtũre gũkũ karibu sana ĩrĩa nĩ yakwa. Yes. Na mũcoke mũnjĩre njikare Nyĩrĩ kwĩna nyũmba ta ĩno. Niĩ rekei ndĩmwĩre angĩkorwo gũkũ nĩ gwakwa rĩ reke ngone ũrĩa kũhana. Gũkũ nĩ kũrĩa ikaraga gũkũ. Ũkĩroria mũndũ ũcio naku areka atĩa? Rĩu otherwise nĩ monaga atĩrĩrĩ nyaki ĩno ĩkĩrĩkia gũkũra tũthamĩre hotels. Aca niĩ ũrĩa ndeciria atĩrĩrĩ gũkũ guothe rĩ raundi ĩno yothe tũhũrĩrani. Rami.